Ya asinibingeleleke obingelayo sewuyena usithole phansi lamnambethi ningamangali sisemahlathini sisemgedeni lapho sisebenzela khona noma singangeneleke phakathi singaphandle inhloso ukuthi siqophe le video le ukuveza noma kuyinhloso yokuthi siveze ukuthi njengoba nje sililekelela hlezi sisho ukuthi siyayihamba into abasayihamba imigede senzani inhloso ukuthi uma ufikile thola ukwelashwa ngokweqiniso bese futhi niphinde nizise nihlole sise omoya nangezihlole sisani omoya so ngiqonda ukuthi uma ngabe ufikile kulowo muntu loyo osuke uzofuna noma uzodinga usizo kuyena makube ukuthi uyahlela phansi nomelaphi wakho nichazelane yonke into kahle ningatatazeni nichazelane yonke into kahle uma ubuthi usulashiwe khona lapho kungenzekanga khona buya phela kumelaphi wakho futhi melaphi wami u1 no2 no3 awenzekile kahle noma kwakenzeke ngendlela eswesivumelane ngayo thina sesithina kulungile ngoba ngathi siyahluleka ayisinyuke semgedeni straight lapho khona esisebenza khona nezipoki lapho khona esisebenza khona nabanikazi bomhlaba lapho esisebenza khona nawo konke ongacabanga ongakuthola ehlathini imkhovu yini sisebenza nayo la kule ndawo sithina ke uma ngabe ukuthi uyabona ukuthi uyahamba inyanga awusizakali umuthi awusakusizi wena sitshele sixhumanise thina nemkhovu ephilayo sikuxhumanise nezipoki ubuke ukuthi awusizakali yini kodwa lapho sekushiyana isibindi somuntu kushiyana ukwenza kumuntu ngoba uma bese sikule ndawo suke sesizojula kakhulu ngelanga siyichaza singene phakathi nibone ukuthi khonani la phakathi kodwa kwanamhlanje cha bese nje asinibingelele sinikhumbuze ukuthi sisathe khona sisatholakala eMnambithi ku-071 091 8576 sijule nje kakhulu ebuthakathini bakwethu siyathakathela asinandaba ukuthi ubani uthini asenzeli futhi ukuthandwa ubani kodwa into ebalulekile ukuthi akusizakale abantu kodwa basizakale ngokweqiniso nawe kuma ufuna ukusizakala kuyini nani woza uzosizakala mufika kimi ngitshele ngqo inkinga yakho ungalokuthi uzohlola asisahloli manje ungitshela inkinga ngiyathakatha mina ngilungisa inkinga ungitshela inkinga ngilungisa inkinga yakho kuphela hayi ukuthi usazwe ukuthi mkhulu ngizohlola mkhulu zonke ukuthi angisakwenzi lokho kokuhlola na ufuna usihlolele usithole esontweni manje ungithole esontweni siyakuhlolela esontweni futhi mahala then bese sikhuluma mase kufanele lapha ukuthi singakulapha kanjani ngoba sasishilo ukuthi kunenkonzo vele sizoyenza khona lapha engisebenzela khona kodwa akusinkonzo ngoba awuphathi iBhayibheli asihlangane isilutho thina neBhayibheli usiphathele iBhayibheli lapho nje siyaprofita siyakulapha siyakulapha so sizoyiqala nje leyo nto leyo nanokufundisa ke ngokosiko lwethu lesizulu ukuthi yini uZulu uma ngabe sikhuluma ngoZulu sikhuluma ngani uma sikhuluma ngokuphahla sikhuluma ngani uma sikhuluma ngokuthandaza sifundise intsha sikhuluma ngani uma ngabe sikhuluma ngokuhlaba ekhaya kuzohlathi kuzowenza umsebenzi kuzowenziwa itiye kuzowenziwa amahalafu suke kwenziwani makwenziwa njalo imuphi lo mkhubo wenziwayo kufanele kugcinwe ini uma ukuthi ekhaya kunomuntu ohambe ngesikhali udutshuliwe ushone engozini yemoto yini kufanele yenziwe kulowo umuntu ulengisile wabulala yinto ekufanele yenziwe ukuze lento ivalwe ngoba abanye abantu bajaha ukuvala egcine lento iphinde futhi ivuke ekhaya ibe insila yasekhaya ibe umkhokha wasekhaya ziningi indlela abantu efanele sibafundise ngazo isizulu sikhohlwe imilando engasidingi thina engasithinti thina ziningi bafethu izinto abanye bethu bayasebenza imali abayibona iphele lapha abanye ingane ziyafunda ziyafela ikole umuntu avuke ebusuku afunde kufana ukuthi uyadlala kungenzeki lutho ngenze njani ke sithole ngivukile ngafunda kodwa kwangenzeka lutho iyo yonke into sebesifundisa ngayo la esikhona ngoba ngifuna ukuthi ngithi isonto kodwa lento sobesiyenza sobesifundisa ukuthi uma ngabe wena ukuthi ngempela uyasebenza imali ayikho uyafunda kwenze kulutho ngishadile siyabanga nokhwenyana siyalwa into zami zothanda hambi kahle ngiyasebenza imali angiboni sobesilekelela kuko konke lokho kubantu laba abadinga ukulekeleleka ngokweqiniso bafowethu so nje sizoloku siposta nani ke nizoza ngesonto lesiyakulona nje leli njengoba namhlanje kuMsombuluko kuyiholiday la ngoMsombuluko siphuma ku Friday siyabonga kakhulu kwabayile ku Friday babuya bephephile siyabonga uNkulunkulu engathi ngabagcina njalo so ngesonto nje siyakulona iyaqala inkonzo asinankinga noma asuke eGoli masuke eTholo masuka kuphi wena nje njalo ngesonto lesithathu isonto siyahlola sifundisa ngokwesintu sethu siyahlola sifundisa ngokwesintu sethu
akukho okunye okuzobe kwenziwa ngaphandle kwaloko. Siyahlola, sifundisa ngokwesintu sethu, asiphathi iBhayibheli. Ngamane sikhandile iBhayibheli lethu thina beZulu, sikhandile iBhayibheli lethu silivuse phansi. Elethu iBhayibheli likhuluma ngoshango, ngosenza khona ngodingane, likhulume ngamathongo ethu, hayi ngento esingazazi. Kodwa-ke asayi ukuthi mhlawumpe khona lapho esimnyathela amakhono esigxekayo, ngoba ekugcineni umuntu ukholelwa kulokhu okumsebenzela. Ngoba hleze wena uma ukhuleka ngegama likaJesu kuyakusebenzela. Asikwazi ukugxeka lokho, asikwazi futhi ukuthi ku-wrong, sesiyakuhlulela, sesenza oku-wrong. Asikwazi ukuhlulela nabakwethu, umuntu akasitike entweni yakhe. Wena ohlulela abanye abantu akufuneki, wena ohlulela abanye abantu othi abakhonza amadlozi yini. Kwayena uJesu bebetheliwe eshonile, angithi ukuthi befile, kodwa benikwazi ukumthandaza efile, benikhonzani, bengakhonzini idlozi lapho. Akulona nidlozi o-Abrahama, obani, oMeshaki nobani, akuwona namadlozi lawo, ngoba abantu abasekho emhlabeni. Bafowethu, asiphaphameni siwuZulu. Isintu bafowethu asikazi sasilahlekise. Uma ngabe ufuna ukuphumelela empilweni, bamba isintu sakho, bamba imvelo, ubone ukuthi ngeke izinto zakho zizevuleke, ngeke ngaphandle kokuthwala. Yekani lento ukuthi umuntu nenimbone ephumelela nje umuntu omnyama usethwele. Ngenzeka ukuthi uyibambile imfihlo yokuphila, ukuthi imfihlo yokuphila ila empandeni, ila emthini, iselwaneni kuphi, then aphumelele umuntu usethwele kunini. Bafowethu, asibambaneni. uDr Sithole phansi eMnambithi, siyatholakala ku 071 091 8576. Siyabonga.